U Šabačkom kulturnom centru postavljena samostalna izložba maturantkinja škole primijenjenih umetnosti Anastasije Mitrović i Maše Tadić, dobitnice nagrada za likovno dostignuće i zanatsko umeće. Izložba pod nazivom Među javom i med snom obuhvata crteže, slike, ilustracije i radove iz oblasti grafičkog dizajna, a u Galeriji kulturnog centra postavljena je do 15. juna. Maturantkinjama škole primijenjenih umetnosti Maši Tadić i Anastasiji Mitrović pripala je čast da u kulturnom centru organizuju svoju prvu samostalnu izložbu. Kulturni centar, nastavljajući da pruža podršku mladim autorima, promovišući njihova stvaralaštva, ovoga puta se odlučio za ove dve učenice jer su njih dve nosioci nagrada za ovu školsku godinu. Maša Tadić je dobila nagradu za zanatsko umeće, a Anastasija Mitrović je dobitnik nagrade za likovno dostignuće. Crteži, slike, ilustracije i radovi iz oblasti grafičkog dizajna su delovi priče pod nazivom Med javom i med snom. Maša je prezadovoljna što će njena umetnička dela biti izložena u kulturnom centru. Svaki put kada ovdje ima neka postavka, ja bih dolazila da razgledam radove i zajedno sa profesorima također iz škole bi dolazili ovdje. Tako da, veoma sam uzbuđena što se tiče cijele ove postavke i mnogo mi je drago što mogu da budem deo cijele ove priče. Anastasija Mitrović, druga autorka izložbe u kulturnom centru, također ne krije svoje zadovoljstvo što je njeno stvaralaštvo deo ove priče. Ovo mi je bilo veliko iskustvo, jedno od prvih iskustava na ovaj način i vrlo sam zadovoljna jer nisam očekivala da će sve proći u ovakvom redu. Ovi radovi su od početka mog upisa u školu srednju i ne znam, neki su nastali na časovima praktičnog rada, a to su istorijski kostimi u crtežu, neki su, kao što vidite, grafike, slike, crteži u raznim tehnikama, kao što je tuš, ima čak i hemijska. Veliki trud i rad stoji iza ove dve maturantkinje škole primijenjenih umetnosti, kako samih učenica, tako i njihovih profesora. Moje kolege i ja smo veoma ponosni na sve naše učenike, a posebno na učenice koji u jednoj dosta složenoj situaciji i učenja opšte obrazovnih predmeta i izrade radova na praksi i jake konkurencije dobrih drugarica i drugova koji također su konkurisali za ovu izložbu, ponesu tu nagradu. Volimo kada vidimo radove naših učenika u glavnoj ulici, gdje svi mogu da ih vide njihovi drugovi i oni na kraju mogu da primete koliko su napredovali za ove 4 godine. Mentori ove dve umetnice su dali svoja mišljenja o autorkama i njihovim radovima na izložbi u kulturnom centru. Branka Kostadinović, koja je diplomirani slikar i koja je predavala Anastasiji, je rekla da Anastasijina linija, koju uz pomoć tuša gradi finu mrežu, je beskrajno tačna. Svaki slikarski potez je izrazito prostudiran i nada se vešto izbalansiran. Mihajlo Simović, koji je diplomirani grafičar, on je Mašin mentor, je rekao da Maša polazi od starih majstora i vidjeli smo radovi i Picassa i Fride Kahlo koje ona na svoj način obrađuje, ali baštini savremenu likovnu poetiku vizualnih umetnosti i u potpuno novom mediju nalazi načina da tu tradiciju ovekoveči i stvori svoja samostalna dela na osnovu toga. Škola primijenjenih umetnosti je oduvek bila rasadnik raskošnih talenata i vrhunskih umetnika. Ovoga puta je iznjedrila dve umetnice za koje će se sa sigurnošću još čuti.